Bismillahirrahmanirrahim. Ezîro dixwazim dîsa li ser mesela Filistînê rojhilata navên şerê İran û İsraîl wek însanekî normal sivîl di mesela ne meselê siyasî ne jî meselê dînî di destpêkê de ez ê yekî li ser vîya bisekinim. Paşê em dikarin di meselê dînî de jî lê mêze bikin. Bala xwe bidê tu mêr bi tu jin bi. Tu Müslüman be, tu ne Müslüman be, tu Türk be, tu çid ve kefat ye. Vek miroveki li mesele mezebik. İro eğer pirsa min neve gelo penç zaruke te berçavê te hatî kuştin. Zaruke te bi topu gulê, topu tanga di mala te da şewitiye. Mêrê te tu jin bi mêrê te û zarokê te diya te bavê te xuşkê te birê te berşavê te temamê aîla te hatî qetil kirinê. Eya tu mêr bi jina te werhasîlê kelam bifikirî gundê te mihella te taxa te temamê malbata te kesê ku eleqa wî te ve hey têkilî te re heye çi xal bi çi pizman bi çi cîran bi çêw bi gelo vana gir berçavê te hatî kuştinê. Bifikir ku em bê nehatî kuştinê ku bifikir ku ev boblat û musîbeta di serê Gazayê de hatî bê hatî serê me. Em bê hat serê te. Ne tu bê wele hatî serê Mûşî hatî serê Diyarbekirê. Ne hatî serê te. Em behsa te dikin. Pêncî însan mirov ji malbata te, sed însan ji malbata te temamê eqrebayê te giş hatî kuştin. Merivê te, xismê te, însanê te giş hatî kuştin. Qetlamekî mezin ser te çi biye? Veya bifikirî olgora wî destê xwe bide wîcdana xwe li meselê mêze bike. Mesele ne şerê İranê ye, mesele ne şerê İsraîlê. Kes piştgiriya İranê nake û ke ji alî min da ew kesê ku divê jî hûn em bivêjin piştgiriya İranê dike o her wisa mesela İsraîl jî were. Mesele meseleka însanî ye. Meseleka mirovî em wek însanekî nikar bifikiriya sed însan ji malbata min çûye ez tenê mame. Ev kesê ku sed însan ji malbata me kuştiye, mala me xirav kiriye, ne çadira me hey, ne konê me hey, ne av hey, ne nan hey, tiştekî tune ez bixwim. Ev dijminê min li berçavê min digere, dora me dorpêş kiriye, em bivêjin di germa Gazayê da a Erebistanê da 45 derece bê av û bê nonim. Çavê min destê qatilê minin, qatilê bavê min, zarê min, jina minin ku ya task avê bidim ya loqekî non bidim. Di rewşekî aha da tu xwe bifikirî, gelo tu li ku bisekine. Wê wextê kî alî mera bike, ev boblet û musîbet hat serê meriva, hat serê te, hat serê min, hat serê her kesekî, çi Müslüman min, çi ne Müslüman be, ki alîkariya mera bike mirov destê wî digire destê xwe dirêj kim û destê wî digire. Mirov navê tu Müslüman ne Müslüman tu em bivê tu Sünniyê tu Şiîyê tu atayîsî mirov ya napirse. Eqilê xwe bide serê xwe, fikra xwe bide serê xwe ku tu agir mala te ketê dişewite û yê jî alîkariya te dike. Ji taxa te nin taxa herî din taxekî dûr an jî gundê te nin gundekî din an jî bajarê te nin ji bajarekî din an jî welatê te nin ji welatekî din. Kê destê mera girt mera ji bin zulma zalma derxist merû li dînê wî mezhebî wî meşrebî napirsin. Di vî alî de gava em li meselê mêze bike her kesekî ku alî Filistîniya Gazayê dike em dê destê wî xweş be û em divê mala wî ava be em li mezhebî wî dînî wî li erk û em bê nîjada wî mêze nakin. Em carekî biya li meselê mêze bike. A dirêna divê em bizanibe dema ku mesela şerê İran û İsraîl da eğer İsraîl bi serket hebe Amerîka û ji temamê Amerîka û Avrupa û temamê dewletê Xerbî bi tevê temamê dewletê Müslümanê Xwedê giravê divê em Sünnî ne esê xwe da ne Sünnî ne Zünnî ne. Ev ehlî zünnet û xurafa hene divê vana ehlî sünnet din sünneta pêxember ji van Müslümanan durin. Eğer vana ehlî sünnet vana wê alimê wan, ulemay wan, şêxê wan sibê hettanê varê mej bikirina em bê xwepêşan darxistana zor bidana hikûmetê xwe alimê wan derketin esyan bikira ku şês em bê hezar însan hatî kuştinê giştî û birçiya dimir kesî dengê xwe nak.
وانا نه اهل سنت وانا به اهل السنه والخرافان وانا نبيهم اسوال داتنم ام به تمام دولت مسلمانه جي على امريكا واسرائيل دك دقال فياجي او كسي قد في ام عالم علماء اهل السنه قد عقب قد تكلي واجب اهل السنه او جي اهل السنه والخرافان ام به وانا جي بشغريا دولت خادك باشه كاب فكر ایرو 6000 ساعت کشتنی و میره جالی کی دن گلا داوی دجمنته یا ج عربا به حاولتر به خیرتر به نه انسانتر دیسا yani ne tamam عربا جسدی نور عرب وسانه ایکو زار فلسطینیت کجه belliye kıfşe ایکو فلسطینی بیران کری kıfşe ایکو آقا و داگر kıfşe دیگر ویجی دوی برا ولا دست اسرائیل خواهش برا ایران بخ. اوانا مسلمان عرب دویج. هر وسا کرد بیجن. هر وس. ایال سر تقدیر کوان دولت دنیای ایرش ایران دک ایران پرچه بوا. ام بی بوشن پرچه. البته کرجی دوی دره دا پارا خواهد گرن. ام بی ولات خواهد گرن. ولات خواهد دست داد. دویاد تو اوکی سوره کی تونه و کس دجیویج در نکه. یعنی گوا پلوش بگرن آذری بگرن کرجی دوره خواهد گرن. لعراق جوار بود، سوریه جوار بود. اما کسی دژیویا در نکه. لگاوا ام به ایران پرچه بود نوی معنی که ولی ام به کرد حرم آخابود دستلا در حق و حقوق و عدالتی. و دولت که کردا چی ببینه سوریه، و دولت که کردا چی ببینه امارات، و دولت که کردا دولت پچو نه تمام کردا و دولت. پروژاوا باشور و روشلات کردستان دوسته ام به حکم ذاتی انش فدراسیون انش تشتکی وانا فرقاوان و دولت عربا توني دولت عربا چوا قرقولا اسرائيل او دولت كردا او فدراسيون كردا جي ورا قرقولا اسرائيل جبو خدمت اسرائيل و امريكا كاردك لورا بدست وان تيافا كرني ايرو تمام دولت مسلمانا حبس و زندان جبو مسلمانا دولت کو خدي قراب خلق و مسلمان دوي ام سنينه وان دولتانا حبس و زندان جبو که جبو مسلمانی که دخوازه وقت حضرت محمد علیه السلام بجی لی او مسلمانی که ایمان به طاغوت آنیه ام به جگورا لگورا سیاست وان کسی لایق و سکولر بحثا اسلام دکر او جمینا ملی عبدالرحمن سدوسی ام به عبدالرحمن سدوسی او ملی جامعه ملی ام به کعبه مزگفتا کعبه مکه و هر وسا هنگ ملی ام بی دیانتی و ملی مصری او جمیل وان دکار دبن دست ام بی طاغوت دا بجی لورا جبو وان نه مهم خود تعالی راضی به جبو وان مصلحت وان شرف وان ام بویژن شان وان شهرت وان او کسی که وانی دارد که او راضی به و د تاریخ داجی جوقتا یزید کره معاویه حتی نها اف بالعمانه هنن دبن دست سیاست مدار دا خدمت کرنه مثلا و نه اسلام مثلا و نه دین مثلا و راضی کردن سیاست مداره و کرجی هنه کی وان جوان در بکه هر وقت دولت عربا لدوی ام بزنه به دولت عربا تمام دولت کدوی ام سنینه تف حبس و زندان جبو مسلمانه و کرجی جوارا نصیب خالینه و کرجی جوان نصیب خالینه گاوا کرد به دست امریکا و اسرائیل به دولت به فدراسیون ما في جيان ناد كردي كو بي از دخوازم لغورا حضرت محمد بجيم اوان ملي بلعمي ملكو كي كو خدمتا سوسياليزم و كومونيزم تكا وان ملكو كنا وان ملي باله وان ناد علاقه ون اسلام بهفتوني واناش بخاطر وان كسي لايق و سيكولر راضي بك بحث اسلام تكا اسلامي لغورا ظلم و زورداريا وان کسی لايق و سکولر دکن ملی عربا در دکیوه دوی گره ام بگوتنا ولی العهد بک ولی العهد کی آیت سوره نساء آیت پیجو نهان نشان داده و اولو الامر منکم اولو الامر جوا او اولو الامر کو بگوتنا خود پیغمبر دکن ایرو تمام دولت سنیه اولو الامر وان یعنی رئیس سروک و سره وان مخالف امر خود پیغمبر دکن و کرداج یک جوانا با آدو دا اگر پشت ایرانی هور بوه yani İran perçe ve Amerika İsrail zerbike ve gava yekem او کسی کو دوی اهل سنت والجماعت و اهل سنت والخرافان ملکوکن اوین اسرائیل پاریس کو هون دویجن قدس ام به
Kaaba ma awwalish bu ma müşerrefe. Gava İran pişte ورش کنه İsrail به دیگه روشتات نویم شوانه دیگه تمام از دولت سنی çok az devlet sünni heye İsrail dikke vana tamam ev karar dedi polis van ev de kış kolamın ama pişta İran'ı hurbe ve peşi Kudüs'te bir camia Kudüs'e xarabdı avaj veradı vejin 10 sal şuma 20 sal şuma eğer İran var perşekrini bir heze İran'ı beş ki bir devleti Araba İsrail evvel Kudüs'e camia Kudüs'e xarabdı ki heykel Süleyman Peygamber vur avadık o her vursa erişi Kabe'deki Medine'deki eğer Kabe و Medine jibo xatir ku sembolik biminici لدورا و کرخانه و ام به اشکی خانه و پسی خانه ود که لورا محمد کره سلمان جنهادا لتمام جی سیاحی اشکی سربه عراق سربست کری بر کعبه اوتلا 12 15 20 قات 5 قات اوتلا مزنا بر کعبه جی توریستیک لو دری انا ل 100 متر 200 متر جی کعبه و zaten عراق ته خورنی جبر ویا ام دویا دا ام دوی وقت امت پارزیل ویا مذهب که اگر هم مثلا نتویل مذهب کن به ولا ام دخوازن دولت که کردی دست ام بکه و همه کیش کدار کی خس گاوا ایران پرچه و امیج دخوازه به خودی ام به آخر خو اما مافی ویه لاف گوتنی و اف گاوا و اف سیاست و جواب پیشه روزا ملت کرد نه گاوا کی ارینی نه گاوا کی تمام لورا گاوا اسرائیل بود دوست بود جیرانته ویجا شرطه وی دست بده که عاقبت سری لبنان غزه سوریه سری کردستان از بحث بیاد کم ادخوازم اقواسا جوارا بویجم کو ام پیشی وقت انسان له مذهب که مذهب ایران چه و مذهب ایران چه و قد ما علاقه درناک ایرو آلیکانیا فلسطینیات که او جبو مهمه جبو هر انسان گره او گرینگ با کسی یعنی اهل السنة والجماعة الدولة السنية حتى هنا شيء واجبو فلسطين كري واجبو تشجبو غزة كري واجبو تشجبو وان زاروكي كو 20,000 زاروكي هاتي كوشن اهل السنة والجماعة قال لي ملا ملكوكا اهل الخرافة والبدعة وشكري او شيعية كون دبي كافرن او شيعية هرو بروكيتا بتانقال لإسرائيل دخل جبو خاطر غزة مثلا غزة دست بكري مثلا نشر إيراني İsrail'e. Mesela Gazze dest bekiri o İsrail deve gere ez dike roşlatan navim. Ez vak Müslümanı ki yani ehl-i sünnet ve hurafacı bid'a ve hurafatı on per eşi'a daha pertere ez tane Müslümanım ez ne sünnime ne ehl-i cemaat ve ehl-i sünnet ve cemaat ve ne şi'a ez tane Müslümanım. Kuadret Teala Sure Hac ayeta Davud'a navi men Müslüman dani ez tane Müslümanım. Ne Şafii men ne Sünni men ne Şii men ne tarikat Şii. Jber via İro ey emle mesele mezek avay siyasi deve roşlata navina sihab devlet zelhez hebe ku karib embe karib denge roşlata navin embe tevazun avi şebe ne wala tane İsrail be embe zelhez amazın ve hungiştik be çe أبي من الدولة السعودية عربستان وإمارات وقطر هني بقى قرقولة دولة إسرائيل. أدخل زي بيجم صلاة